Ule Mizo Stock Trader kan lo le ta stock market daily Thlirna September ni sari sang ni som ni pakhat kan lo nei le do ni. Warning. Stock trading hian risang tak keng tel ti shin masaka tha. Mizo Stock Trader in kan tarlan reng hi kan thlir dan ania mani in thutlu na siam thinang che. Fundamental factors strong hian tan zel United States masaberin an thlir le tengo. Hi an future market ania. An domestic market pa ngai chu alain hong lawa zanin tang hian hong dona enge an don in future tang hi chuanin engte lo ang an lo mel khop mea profit booking te po arinam zogan in VIX te po hi ron sang de hleka VIX data te po hi chuanin enge an doni an market hon ma chon soi hi har khop mea negative Mainas te haron ni lek thina chang chuan mase lari chuan stable review enge an market hon huna hriat chiang le zona hriat doni Europe lam an thlir la Europe lam hi profit booking ti chiang bad news om lo Europe lam hian bad news mi alowa ma se hi an vai hian profit booking ni min lama han an chho tha em ha profit booking ni berin lang bad news ero macro data boni se han en me tur hi lawa market an soi ngei lem tur hi lem lo ni profit booking pa ngai ani rinom he kan market po kha profit booking anei tir te po ha ni arinom lek ani Europe lam heti ani chuan Asia lam thir Asia lam kha chutuk in khan a tha view meya Japan te po kha tha China te po kha tha ani po hian good news lem lo macro data an soi ngei tu lem lo se market kha tha ve pa ngai ni South Korea ti lo hi le Taiwan po profit booking do leka ni lo chuan min hang hu chu la chawthuin Japan hi chu an GDP vela khanin beisei na la eng do awangin khami khan ni the China ro news lem lo ma se up thavio ni hi Buin kan market din mun clear la sector tangan en masabela sector tangan lang chiang deu lang chu profit booking omani ti hat chiang ni an en hian en chiang realty sector pe ka chu tun car masa khan 10% line ka asang ania to chon 2% ben profit booking car on beden IT po profit booking oma PSU bank he tlana khop me 1% line tla profit booking nge chan chen lawa vo in ka chu bank kha nifty bank kha che chale view me ni nimin lama han kan thlir to 70% berin downside probability nei kan tita chu voina han confirmation kharon nei deuh hleka tlana khop me ma se chun lamve haron recover deuh hleka ma se negative closing chun nei ta thoni technical kan enanga ha chiang le zolin shit so an heng ho hi voina chun up che hlam me infrastructure a chun Reliance te pokha Reliance le HDFC financial services chun HDFC kha che tha FMCG a chuan ITC kharon che tha boka khating be kan ta khau kan market kha khiding trok angani win kha chu kan ni tel lo an ni kharon up lo se chuan HDFC Reliance le Reliance ITC ang be kharon up lo se chuan market kha ana tlave profit booking khan na teuhlek tor small cap up profit booking to chun mid cap up profit booking to profit booking in tran to mani ti thaini sector chang chuan brand factor padam le hey Indian rupee hi nyam lamaron pan le ta 73.4 ron ni le da dor me hi RBI lam hianin an rupee manipulation nei nge mani ti khanin question dewani hi stock market tan thalo ni kan rupee niam hian stock market tan thalo ni niam tia hi sang zong kala sang zong kal hian niam ti na ne chuanin a thalo ni stock market tan on reflect to view ni hi ron reflect na chan poni thaini factor pa tan stock atang voina market swing tu te han thlerila
bullish lam en ta la hi Airtel wina market low dom tu te party Airtel HDFC ITC chuan Reliance chuan HDFC Bank heng ho hi le Bajaj Finance Finsar heng ho hi upload se chuan market kha hi at poina tlak ai kha tlana turin arin omani heng ho wang liu hianin market kha atlalo tila atlana lo tila kan soisua longa big takin Reliance le HDFC Bank hit point mo view ni chuan hey stock chho hi an tlem khop me wen chu heng ho hian khai ding men stock tlalam hi an thatem khop me chuan pharma lam san pharma ta chuan a big takin bank lam exist chia chuan ICICI Bank thalawa SBI thalawa Kotak Bank thalawa bank lam ka tur vele deuh viau ni chuan IT lampoi profit booking tana Wipro oma Infi oma TCS lampo profit booking omni kha ani deuh maya market profit booking omna lam chu atam so profit booking chu om tran ni la lang large cap hian he hi chun zum zel ngam ti chu shit thiam me la hara hi an zel do ni arin om khop mai ala om zel chu advance decline tang point non lang chiang don view ni Nifty la Sensex lam enela Sensex lam apo hian hi advance decline tang hian atlalam hin tam zo kani chuan Sensex lam apo tlalam an tam zo kani chiang khop me win profit booking day ani ain tran to nge to lo tikha chu achun zom zel don empty hi share har khop me ma se achun zom theina chan chu sang to view ni thia kan ta lang du ni technical lama kan lu tanga Nifty technical analysis daily time frame kan lo nei le do ni masain voina che dan han thlir ho leila ein hon khan 17401.55 ain honga niamber tum khan 17287 ai niamber tum han thlenga asan ber tum khan 17436.50 thlengani chuan ein khar hian 17362.10 ein khara Wina move zong he 149.50 points a move ani a move nem khop maya tlem te angin lang ma se move nem ani chuan he ein khar na le asan ber tum hi ein thlau yang ranga 100 ting lo deuh seta ting phatre mani chuan omzia chu atiam lampang hi ton thlau ve view ni minor support 313 17300 ha ton tlang thei hlo wena han nge an do ni cheng hi ar ton tlang zeu hi nek tlang du la view thina wina chu profit booking ania san lam poka han nek thaw all time high han thleng vele zeu ma se an to zo talawa nimina pon talan to khan hi hemi candle azirin atu ka hian candle om dan zirin reversal probability chiang de hi abandoned baby formation kha chu ni ta chi alawa hemi pani hian ma se profit booking chu om ti chu chiang to me ma se achun zom zel lo em ti chu shet ala har ni confirmation mumal tak alangai ni ti han ta lang duwa hanging man pattern ne hi profit booking chun zom zel na tur ni thei tong em ti kha question om thei ta ni chuan ta langa chuan profit booking om chuan tlai area hi en thla ma sak ber ton don ta ni a test area to nia hi healthy pullback anei don chuan 1.4% 17134 bor hi ani arin ta ni ta hi shisel taka pullback anei don chuan tlai hi test hi a thavio ni ti kha a test hi thazo kani mala mason zel na tur chuan ti kan ta lang do ni chuan RSI po 82 la oma la sa khop mea pullback hi ala thei lu tuka chuan pullback thei na chance le atlak na chance ti hian kan dani 45% le 55% 45% hian upside probability ne ala nei thawa 55% hian downside probability nei to ni chu kan clear dan ne to na hian Nifty technical tang chuan
nak tu ka hian confirmation candle pa chiang deuh om chuan kan probability hi a in thlak le thei probability thar kan nei lenga ta ri chuanin confirmation an la ni thei lo hi confirmation an la pom lo hammer pattern ta ni hanging man pattern da confirmation mumul tak kan nei langai ni tigan ta lang do ni 1 hour chart a hen kan en lenga nge a bearish pattern an na em na lo em 1 hour tang hen check lela hi voina a chet dan khania voini lenga chet dan chu chuma khan ein hong chuwa ein hon tir khan profit booking khan om deuh nga la ma se nu real te han darkar ni na vela khan buying khan om le a on not so view ma se market in khadon last hour khan selling khan om le da profit booking khan om le ta ron not thale ta hi din monani min khachu recover khat tum deuh nge mani ma se lo phal ta lo ni hi adin monani tu na ri chuan adin mon 1 hour tang chuan at pattern hi nimina kan tarlan to kha hemi area hi divergence om tongem kan ti khan negative divergence kan ti khan ta ni to chuan negative divergence hi a om to ni na lang view me hi RSI le MACD tang chuan MACD tang pon pullback trend hi a reverse trend hi downward trend ani arinom to RSI tang pon yam le tan to hi ni dan nia nak tu gain sun zoom don MT hi zona to chuan 1 hour tang chuan bearish side hi ala on to khop me tigan ta lang do ni Bank Nifty technical analysis kan clear ho lenga daily time frame when at set dan clear masala Bank Nifty hi 365 58.85 fine honga niam bedroom hian 36151.95 hi zu test dai meya 3 asan bedroom 36685.85 thlenga ein khar hian 36468.80 ein khar ni hi tarlan du em chu a closing hi poimo ta ni ama san tarlan to khan 36500 hi support first defense line kan tiang deuh khan ta ni chu mi noi chu in close lat me hi claimin bear so ti lawm tu ani thengem ti kha question um do no zo na om thei ta ni when I move zong hi 533.90 point some move ani a move tam ve tau me average ang zo na move ta ni hian ta ni candle hi hammer candle ta ni ma se support noi khar ta ni hi 36500 first support ang kan soi kan tarlan khan ta ni hi mi noi ning khar tlat me a closing hi bear so tan tran munan khuar belzel tur nge an don ti kha zona ron theita a nak tu ka hian tinge chet do ni niam lami panza a niam lama test na hi zu test na khop me ya 3600 area hi test trap me ya hi tatang hian support hi la om deuh nge me ron bounce review me ya ma se a closing hi tiang khan apoi mo a 36500 below a close shim chuan yang tak chu thleng zelang ti kha kan tarlan to khani enge mun chu tak tu ain chun zom theina chan su sang view ni chuan hi major resistance la nia hi ala hlat view ni tuna ri chuan so Bank Nifty volatility sang khop me hi ni khata hian 1000 points move to thei ni do chuan ami kha ma se bearish lam chu on do ni voina chen dan kha chu hi kan thirna nia 40% upside probability ne 60% downside probability ne to ni dona chuan technical daily technical lan dan chuan 1 hour time frame in clear leila Bank Nifty lama hian hi voina ache dan area chun ta ni 1 hour hi Bank Nifty lam kha profit booking an nat em awang khan Nifty pu nuk niam dor me ase hi Bank Nifty lam poi in recovery kharon nei deuh hleka ma se dakar top nam lama khan last hour lama khan profit booking kharon om le ma sen na lem lawa tension ala bearish lam chulo on thoni trend hi bearish trend to ni kan ta lang no hi
MACD upon bearish to RSI po bearish to chu 1 hour tang pon Nifty po bearish to ni bank Nifty po bearish to ni ha time frame atang 1 hour time frame atang chuan lan dan to ni FII le DI kha segment winan chet dan din mun ani la when to FII le DI hen thral lama han chanan la ve ni an thral za thi pani bel khomi atlem khom hen thral tam lo khop me thral thua chuan volume an yam viau ni puin ka chu kha segment amo chuan F no yen leila futures lama hian an lei thunga futures lama tang market an nor chho ani bera wing ka chu chuan kha segment a claim in profit booking nei dewa chu an din mun ani wing ka chuan tuna option data PCR data tang chuan Nifty lam bearish bank Nifty lam po bearish future lam po inila future open interest tang Nifty lam bearish bank Nifty lam po bearish ni long exit oma profit booking anei chiang view ni bank Nifty lam po ti hian chuanin naktu apon chun jom arinong khop me ni lapon volume niam shim volume niam hian naktu hen price at lak boka volume niam bok chuan naktu ka hian chun jom buying side hi om do view me hi om thei khop me tuna data kan mo tang chuan chu rin om do ni Nifty put option Nifty option lam no thlir la voina an chet dan option lama hei nimina tlai area hi nimina 17,400 area hi put writers ne call writers an in chai mek an tin lai khan ta voina chun chak jok an tanga call writers so Nifty kharon bearish ta view boka chu ni entry apo hian tam jok view me call writers lam put writers on ne lem an ne vak lo ni voin kha chu kha khania chuan call writers so an lut na sa ni voina po hian hei etlai area hi kan en chuan put writers so an entry do na hi alang nem jok ani chuan voin kha chu bearish data ha tam jok ani option table tang chuan nak to ka point la bearish ari nom khap mai fundamental in thak tem lo chuanin bank lama kan lu tanga bank kho hi engtin ngen den mun ve bank kho apo hianin tlai area hi call writers an chak jok ani tai po hi 36500 an chak meka wina po khanin anin chei do ni call writers put writers an exit do tlai area hi chuan bank Nifty om dan po resistance a chang mek ani wina chuan tlai area hi lan dan chuan put writers an lut na sa put writers an chhok na sa ni soka put writers an chhok na sa chuan profit booking om deuh ni na lang view ni wina bank Nifty option lama chuan akha data bearish na ni naktuk lama point bearish data chu kok view ni option lama tang chuan tian ta lang do ni ole khati zong kha voina ta na Mizo Stock Trader na market thlir na karon nei thei chun ta ni milo follow zel ula notification bell te khalo on ula feedback te in thayang angin chanem ngai na thu wangin milo pezel ula kan thiamang tok le thathayang berin ron beisel kan tum do nia kan lawm